I pozdrav prijatelji, danas je tema zašto Japanci slave trešnjin cvet. Verovatno ste učili bilo gde da Japanci slave trešnjin cvet, a sad ćemo ovde malo detaljnije pročitati. Proleće kada čitav Japan procveta, svuda možete vidjeti trešnjin cvet. Uglavnom, trešnjin cvet se slavi ne samo u Japanu, nego i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Nemačkoj, Filipinima, Južnoj Koreji, i Turskoj i Velikoj Britaniji. U Vašingtonu se svakog proleća održava nacionalni festival trešnjinog cveta, krajem marta i početkom aprila. Inače, trešnji cvet raste u Japanu na drvetu koje oni zovu sakura, a to se odnosi na trešnju u cvatu, Prunus pserulata. Plod trešnje dolazi od druge vrste drveta, sakuranbo. Sad, ja mislim da ste vi čuli za haiku poeziju. Haiku poezija je evo ga, a u tanka i haiku poeziji. Cveće znači sakura. Znači, uglavnom, haiku je poezija koja je vrlo kratka i nema rima. To su inače Japanci smislili. Sad Kinezi su odgovorili tako što su oni napravili što su oni kao zamislili da recimo se dive trešnjinom cvetu. To je njihov uglavnom odgovor na Japan. Tako da oni su kao smislili neku svoju ideju, ne znam. I tako. Ovo možete naći ljudi na internetu. Ja ću vam pročitati neke stvari. U ovom videu ovaj video će biti malo duži, znači oko 15 minuta, a što je ovo vrlo bitan video. Evo! Evo ljudi. Dakle, haiku je tradicionalan japanski oblik poezije koja se proširila dijelenjem sveta. Smatra se najkraćim oblikom poezije na svetu. Evo vam neke slike, recimo, haiku poezije. To je vrlo kratka poezija. Evo vam, na primjer, samo da vam uvećam evo sliku. Ne znam jel ima neka veća slika. Ovo je malo veća, kao što možete vidjeti ljudi. Evo, znači, evo japanska haiku poezija, pa imate razni video o tome, znači, uglavnom, eto, to vam je to. Možete inače kad kucate na Wikipediji da nađete, evo, pročitat ćemo neke stvari. Naprimjer, ovo poznati pesnici i pisci. Sada ćemo to pročitati. Pa ljudi, gde smo sad stali? Znači, pročitat ćemo malo. Neku sam pauzu napravio, treba za nešto da radim. Sad, ovako. Sad ćemo naći neku sliku ovoga japanski. Znači ljudi, kad kucate ovako japanski krov, evo onaj poznati japanski kineski krov. Kao što vidite, ide ovako. Čekaj, trebam neku bolju sliku da vam nađem. Sad nađem. Evo, mislim da može ovako. Znači vidite ovo ovdje.
Ovo ovdje je levo sliku, kao što vidite, to je savršeno, znači kao što vidite ima op, i taj krov sam zaboravio kako se zove ime, naći ćemo. Sad, Japanci smatraju kao simbol sreće. Evo ovdje ima jedna slika ovog ovog krova, evo ga ljudi, znači evo vidite ovaj ovdje deo, i evo su trešnjeni cvetovi, ovo ružičasto drveće, i ovo. Eto ljudi, u ovom videu smo, eto prijatelji, u ovom videu smo pričali malo o Japanu, nadam se da ste uživali, napišite mi u komentarima ako ste uživali i vidimo se. Veliki pozdrav prijatelji!